abatura abantu bagira ngo tabaci byamakanda no kutahana bataha karumu majugabo batinere bicunce biruko rw'umwirindiro ry'Nyamishwa okubasya wakabi. So in case they don't come within 2 days, for us we are going to do what? Go and handle it and kill it. I think we are not going to be responsible. And to treat Chisoro chavo. You want to tell government? I just respecting the law. Of course we are respecting the law, and that's why we are even calling the Uwe people to come and see. Narwabojo bakeba mahira kwebebwa bali kiriwa mbaka bakatubulira ya mare bwa yit. So chomwe no bukali akarera esa hano ate bakeba kamenye yikali omundu bamenya mbwendare nien because area shomben chechamare kibikiriria indendare nien. Michael Kato orumukama wembuze ziribirwe nagira ngo bubire bornyekero twafunye obuzibu bw'amanyi obadewe lion yaze neja neri embuzi zange wano biri kati bwena kubida bawuwa ne bajja ne batwala nezo evidences ezabaddewo. Bashir Hanje umugambirizi w'ekitongore cy'ukurinda Nyamishwa yahamya amakuraga kandi yayihanangiriza abatura butite bicuncu kikabato mukabe kahango ogutuma urundo rwo kubanza bicuncu bibiri kutahera abatura mu district ya Kasese. Umuganda ga Kasese amajaguza g'umusinga wa Rwenzururu His Majesty Charles Wezire Mumbere agatano na mwenda gongirwe y'ubwanyuma y'umusinga okutwara umwihangari atake okuza kumanya amagara go kugemerire agagabire gari yago kubahwe 2019 byo kwezoku kandi negija kubahwe 2024 ebyo kwezoku rukwija nganza risaba abantu abusi abali yihiyeyo embikisi endambi lero yamahika natwe yarahambira kintu cyetu abusi abakadusunzira bebuya the well wishers ngabasaba ende mwase tuhambira hawuma engula kulana yo businga bwa Rwenzururu. Umugambirizi w'obusinga bwa Rwenzururu nuwe yagambe ebi mu rushiko rw'abanyamakuru. Isima government iri hangiri Uganda abiri tusubiria kusangwa bewo mukobya ilani sibawa umusenga w'obusinga bwa Rwenzururu akahindahindana no imbeti iri hangiri Uganda yo iri Kaguta Museveni kwabya ende umusenga akanda sha ende ihina ya chamberwa nere tukatsukira sima kutseru government iri hangiri Uganda ibebetirwe na President Kaguta ahawe riberiyo rumembyono. Kanyoni yagira ngo abanyarwenzururu bakwatanisizo kureba ngo batungura obusinga ombintu byentunguka gasha kwa Gilbert Muhanguzi.